Yalnızca bir doğa olayı mıdır? 1987 yılıydı. 1980 yılda men dostum talatlı rejissör Yusuf Kurşilin bilen söyleşip gittim. İlginç bir durum anlattı bana. Doğu Anadolu'da çevresi dağlarla çevrili bir yerleşim biriminde yaşayan insanlar Ol menin gadati bolmagan şunday bir situasiya borunda söyledi. Türkiye'de, Künçüğüş Anatoliya'da, tire yağın büyük dağlar tizmesi uğrab algan bir avulda kişiler kışkırıp söyleşmiler, kışkırıp külmüler deyken, birinin de tavuş çıkarmılar. Çünkü tavuştan hasıl bolgan dolkınlardan, dağ başında yatkan korkaklama kutuşkuş taşkın bolup içilip çölge ovatlar getirip çıkarga mümkün. Yani yaşamın tüm coşkuları yalnızca bu çığ tehlikesinin olmadığı 3 aya kurgulanırmış. Diğer 9 ay mı? Kıpırtısız, gürültüsüz, endişe ve korku dolu bir yaşam. Beni oldukça etkileyen bu durumun oyununu yazmalıydım. Gacebe şu, bu korkunç yılının 9 ayında saklana. Yılının baratik 3 oyundağına kişiler kışkıra. Mırtıktan otalar, toylar yasarga, balalar tutarga mümkün. Yani özünün emotsiyelerin şuşu 3 ay davamında çıkara balalar. Kalgan 9 ay davamında olarga işlerge bir tavuşta çıkarmazda dolkunlanı bilen korku işinde yaşarga kola. Meni dolkunlandırgan bu situasiyani sahnada ko'rsatirga degan qarorga keldim. Lekin uni nechik ko'rsatib bergan, nindi san'at choralari bilan nechik etib tomoshabinni yolqib meturgan asar ijod etarga. Xayrli saatda Allah sizni yordamdan tashlamasin. 10 fevral 2002 yil İstanbul Tuncer Jurjen o'g'li.
Benim bir tuğan ağabeyim bilen görüşerge nasip olmadı. Sen bolsa bizning bilen birge o'tirgan bo'lar edi. Mendan 2 yaşga uluydi. Bek ostirtdi edi, merhum bir kim bilan silashmas edi. Biz bütünümüzde toshqin ishib tushuvdan qo'rqaydik. Ol baribizdan da ortiq qo'rqdi merhum. Bir tunda turib o'tirgan bu so'tashib bostirilib ham menga ayta bu. Mening aqlim menga ayta. Kichkinagina yolg'ishdan da butunisi bitarga mumkin deydi. Nechikgina soq bo'larga tirishsam da bütün kishi ishida javob berib bitirib bo'lmaydi. O'ylab qarali. Kimningdir qoidadir. Kichkinagina tovush chiqaruvi bo'ladi. Bizni shundoq tog' boshidan tushgan toshqin sapirib tuga. Ham bir neshlab bo'lmay. Dunyoda eng qo'rqinch shay bir o'limdan qutulish chorasi bo'lmoq. Merhum. Toshqin tushudan qo'rqib yashadi og'ayim. Toshqin ol motor tabiat ko'rinishigina tugul. Balki bizning ko'nglimizda qo'rquv hissining tug'uvidir. Ulan. Kızım, turdun beni. Kızım. Gelinle uyattık ulan. Gelinle uyattık. Ay. Başkara bırak. Seni üstüme kılırsın. Rahmet ulan. Rahmet. Trole, dur. Dur indi. Dur. Ne var? İşim orada. Medrafga borib kel. Bor.
Салқын тидіргенсің мұғайын. Тағы нәрсе бұлырға мүмкін. Тулғақ. Нәрсе? Әмин, тулғақ деп ойлаған едім. Мұның болуы мүмкін түгел. Бұл ауылда бір қошында балаларының уақытынан алда туғанлары жоқ. Қорықма. Ләкин сөйлейлер бит. Мұндай хәл қошандыр болған. Кімнен ишеттің? Сенің әбиіңнен. Әлі қошан болған бит инде ол. Бар бір түгілміне. Ауырлы хатынны табытқа салып, тірі келеш. Тоқтар, тынышлан әлі. Сеңа біраз ұйықтап оларға керек. Ят әлейді. Ят. Ул табут. Минем төшләремә кіріп, қорқып, бастырылып уянам. Ул қорқу минем күңелемдә. Ят. Әйе. Ят. Йоклап ал біраз. Ят. Әбей. Тұр. Әбей, меңа теге хәл турында сөйлеле. Бір хатын бала тапқан бей. Шул турыда дей. Ол сені неге Қазақстандыра? Әбей, менің хатыным қорқып қалды. Аңа неге қорқырға? Аның мұңа не қатышы бар? Әбей, еш бит әлі ол, еш. Әйе. Хриске берілуші. Әйе. Әбейім, дұрысырәге мен өзім қызықсынам. Ол вақытта әлі мен яш едім. Сенің хатының шекілі. Біз яш барлар дүртәу едік. Дүртәбіздің да тойларын бек яқшылап өткерділер. Әзіфәв кешіне қадар 4 ай күтәргә кирәк иде. Өлкәннәр бізге мұны бек яқшылап аңлаттылар. Бізге үш барға өзіміздің ерлер бізден ирақтарақ ерерге насip болды. Алланың рахметі білен. Әміне бір пар таңламады өлкәннәрне. Күнді кешін ұшыраша башладылар. Әсіңіннен нәрсе болды дейсің, Қорқыныш өтерге үшей қала аның тұлғағы башланды. Аннарысың нәрсе болырға тиіш болса шол болды. Нәрсе болдысың, әбей? Законлар бөтен кішіге де мәғілім. Шондық кәндәк әбейсін шақырып кетірділер. Бар да тәртіп бойынша. Үлкәннәр шурасы жиылдылар да, қарар шығардылар. Һәм безнең достыбызны табутқа салып, яңағына қазылған қабірге күмділер. Ире нәсәшли? Ире ялына, ялвара. Үзен хатыны біле, көмілерін сұры, бек көп көз яшьләре түге. Аңа турыдан турайды. Хатыны білен көмілерге рұқсат етмелер. Аннары, 3 айдан соң табутны ашып қарайлар. Әбәз енді достыбызға бәр нешікті ярдәм ете алмай едік. Әбей, бұл бит 40 yıllık кішіліксізлік бит бұл, әбей. Башқалар исән қалсын үшін шулай ішләргә керек еді. Баш ұшында
таулар икәнен белә торып, алай эшләргә, батырчылык итәргә ярамый. Һәм нәрсә эшләргә каласың? Мин каян белем? Бәлки, кычкырмасын өчен бала табышының авызын каплап торыргадыр. Безгә, хатыннарга дәшәргә ярамый, син бит беләсең инде. Ә без ничек тә бала табарга җай эзлибез. Ләкин ничек, кайчан? Куркыныч үтүгә. Куркыныч үтүгә. Берәм бала табарга тотынабыз. Тешләребезне кыса, дәшмичә генә. Бу әле һаман тау, ишелүдән куркабыз, ташкыннан. Бала тавышы кыялардан кыяларга бәрелеп, барыбызны да һәлак итәр дип уйлыйбыз. Син онытма. Хәтта иң кырыс законнар да кеше бәхет өчен хезмәт итә. Әбе, шул бәхет буламыни, әбе? Башка кешеләр каберендә бәхет үзеп буламыни? Җанны ничек тынычландырырга? Әлеге үлем менә инде 50 ел. Берәүне дә үзенең артыннан ияртеп киткәне юк. Ят. Ашыйсың килә. Ята бирмәс, йокла. Ашыйсың килә дим. Мин әзерләп биргән ишне. Әгәр дә минем аякларым тотса, мин сиңа ялыныр идеммени? Йокла инде, брат. Йок. Мә, Коранны, балчыкларны урын өстенә чәчмә. Ә минем кайчанда булса, чәчкәнем булдымы берәр мәртәбә? Мин бит сиңа чәчәсең димим, чәчмә димен. Әгәр дә мин чәчмәгәнмен икән, нигә син миңа чәчмә дип боерасың, ә? Әгәр дә мин чәчмәгәнмен икән, димәк мин бик чиста ашыйм. Үзеңнең буш сүзләрең белән чыгарыңнан чыгарасың. Бу кара сары минем тамагымнан да үтми инде. Син инде тагын шәйдә сорарсың. Су.
düştü. Oğlum, eyde tur. İşler köp. Hazırlanarak gel. Eyde. Kıymılday. Kıymıldı. Oldu. Nişik yoksa? Eytirsin de ol. Yaktı dünyada kurrik aşkına. Ona bitadi irterek. Ama Yeter. biraz sabır edirge gerek. Biz ne bulabız? Mıltıklarının güçlü toğuş aslında tıvaşa. Uzay dip kuş kuraşu. Bir kimden bundan kuruk mu yaşa? Barısı da jırlı yaşaklar. Hatta şelpreyi bitkin portlarda layakıl bulgan şiisir eşekler. Meydan tuturup bir başta yaşaklar. Birinci kortuşkeş. Melekeşimizni hem seni alıp bundan tavlar oşa kişi biteş etmez. Hazır tübe. Hele vakit jitmege. Gizmekten son işik sonunda. Bunlarga işili var idi. Belki korap kırık eder. Hazır. İsmet bulurga 2 yıl yarım kolga. İyi. Yoksa belki indi bugün erim demedim. Anları mıltıklarını bulga alırga da bula. Bula. İstirek erisin idin doğru. Küte oru bitti. Koyak şırırga. Bir kenifte bir kıtsın. Ninde oyarım. Bizni baktan. Bir avda koyayım. Rahmet balaqaylarım. Sizge sağ selamet bala alıp qaytırga yazsın. Rahmet. Rahmet abi. Bize Rahmet. Rahmet kızım.
Somondan meydаны өзім ашатырман. Алай самында барыбызға да қамаша улап отыр. Hayırlı. Әйтәләр иде, әлек. Менә бу карта карт бүріне картайгач нинди булыр икән дип. Менә күрегез инде карт бүреләр нинди була ул. Менә. Bütün kişinin de yerleri şulay olsun ileri. Килен, сиңа шулай күренә ул, килен. Әйдә безнең белән. Әйдә безнең белән утыр. Кил. Әйдә. Yaşlarınayken borsuna gittiler. Hem kireyle koymadılar. Әйдә утыр инде. Шулай, әйдә утыр. Rahmet ulan. Yaşlarına deyip gittiler hem kireyle koymadılar. Biz qaytdık. Qashvi ishlaganni shakar, un, yorma, tuz, moy borsunda tuyib o'zimiz bilan olib qaytdik. Aytdilar, әйдә. Ko'pmi kishini oshatirgan edi. Hozir bir yerda yashayapmiz. Shunga ko'ra da ortiqdan birinchi bo'lib o'zim otarga o'lim. Eyde bokkola indi. Әйдә, баша. Әйдә. Qalganlarını aytaman. Menden küleli. Qort fil. Əjəlin sezinib ularına qaytqan dilərə. Eyde seni versinler. Әйдә. Dilleri kışı tatırgan. Yirek kışı bilevi. Sen bit biri gel. Bu orunlarını yaratkan için qayttın eti. Eyde hoş var. Нәрсәгә кайтканымны мин үзем дә белеп бетермим инде хәзер. Нәрсә ашыйм мин? Нәрсә эчәм, бер нәрсәнең тәме юк. Аша инде, аша. Eti hoşa indi. Hoşa. Hatta mıltıqdan otuda şatlıq istəmik көңілге. Tarıp pişkəndə tarıp ötkəş yaşıvmı ne bu? Var idi, barısı da var idi. Darısı da, mişkəsi də. O bey uzaq yıllarga жетті, yarar indi. Көптеңə salınıb oturma, aşa idi, aşa. Men sana aytam, oğlum, senin tarın var iken, anın pişkəsi de bulurga deyiş. Sol çağındagına mesele yaşaysın demekte olam. Ko'rdik endi biz sening tarını, ko'rdik. Tek negadir boshqalar rahat turmush kechirdilar. Biz sening doringdan ne foyda, ne ma'na. Faydası bulmağaç mağnası yok indi anam.
Mıltıqdan gününe 3'er mertebe ata berindi sen. Eğer de o sana yengillik verenken. Günde bolaşasan ben işkatiyetişini qamaştıra. Mine, şuna göre mıltıktan men tugul, başkalar attılar. Manda seninle gayibin var. Mana neçe silene başladı. Gördünüz mü? Sen bütün doğrunda ota bitirgen endi başka intikmem. Ayda eşeğinde. Şeyşerge, taşlardan kirege yok adam. Taşlar olmasa da okkaldan ona dersedir taşıp gitti. Leşmişe gide otursamsa. Mana, canım taşıgadın da baysa. Eğer de o sana jingillik bireyken ağız göz yaşlarını ağız. Eşeğe Allah gider. Böyle. Yukarı yok ertene. Abi yer, dağın bir tünne bilen tırıp oturgan bütün jeri mammat el. Hem mena ayta bu. Benim hazır yok. Uram aşıqıp kışkırasım kiledi. Özüm bile bir nerse de işley olmayayım. Bu gazımla kiyirip bütün tavuşuma kışkırasım kiledi. Men aytam sen nerse abayım, akıldan şaştın valla. Sen kışkırsan bizni bir toşkun basıp bitirep. Anega ölümden korkarga. Men korkap joliqdim. Ölüp qutuluğun yaxşıraptı. Nindi his ekanin anlatıp bire almayım. Nindi his, şaşkın his. Bu hisni vatan kızga iya boluq hisi bilen gile çağıştırıp boladı. Ömür boyu toşkun işilip düşüden korktu. Alıp gelirsin hemen. Dağın bir melle ağabeyim durup oturgan. Benim kışkırasım gelmedi. Men kışkırırman. Faydası demez. Dağ başından toşkun işilmezdi. Benim kışkırasım gelmey, benim mıltıktan atasım geledi. Ağabeyim akıldan şaşkın. Bizning ko'z oldimizdaki hem bir ne işlep olmay. Bardım da etiyim aytam. Men aytam, eti, ağabey, mıltıktan atarga tileydim. Ol ayta, yaraysın, ana kışkırası kelmese, biz patronlarını yaşırıp koyarbız. Şunun bilen bir nesede olmazdı. Men aytam etiga bu qutuluş şarası tugel. Ağabeyim kışkırmasa, mıltıktan atılmasa deyim. Hiç şeksiz aşuğundan çıkıp bütün tavuşuna kışkıracak deyim. Bu hakta ülkenler şurasına aytırga gerek deyim. Etiyim deşmi, men aytam, etiyim, akılına kel, gözünü aç, ağabeyim akıldan şaşkın. Bu turda ülkenler şurasına jetkirge gerek. Eğer de onlarga aytmasa, üst vakitinde etigine tugul, biz de gayipli bolaşakbız. Hazır bir kişinin ömrün saklap kalıp bütün kişinin ölümüne şahit bolaşakbız deyip. Gerçi ol benim ağabeyim bulsa da bu turda hükümler şurasına aytırga gerek deyip. Ağabeyim de men özüm olam. Özüm.
Ülkenler sonrasına iyiliktir. Güzel. Ağabeyim de. Ülkenler sonrasına iki yaşka ülkeniydi. Ağabeyim. Atey. Senin bu hafta işkanın var idi mi? Endi nishanchi daftar guruh narsada to'xtaylik. Menda endi 3-chi martaba eshitdim. Bu voqeani orag'izda mening kebek birigizning de eshitgani bo'lmagandir. Begiraklarda bundan ko'chib ketgach birinchi oylarda har kunni eshittirga to'g'ri keldi. Onun joni har vaqt tanlasaz bo'ldi. Mana shu tanlasazligini umri bo'yi azarlikla yashar. Qo'rqinish o'tiga men birinchi balamni topdim. Seni topdim o'g'lim. Birinchi Qartashuga biz bu yerlarni tashlab ketdik. Biz o'sha keluvchilar lagerida yashay boshladik. Anda borisi da bizning shekilli o'shab keluvchilar. Borisi da qo'rqitilganlar, dashmilar, tinishlar. Ajirli xalq bizni bek yaratdi. Bizga butun ishni o'shalar bizga topshirarlar edi. Biz qarashmadik. Butun avrish bizning ulushga edi. Kel deseler keldik, ket deseler ketdik. Berseler aldık, bermeseler soramadık. Ajirli xalq bek ajoyib edi. Şarkıldab gülerler idi. Qışqırib suylashalar edi. Gaplashalar, şovlashalar. Ajirli xalq bizni bek yaratdi. Lakin mana bu qo'rqinish yerlar turida sizlarga bizga ruxsat etmaylar edi. Biz sizni qabul etdik. Yashay beririz tinchgina. Sizga tag'ini kerak deya turganlar edi. Amandagi xalqni qo'rqitirga, panikaga berilirga ruxsat etmaymiz deylar edi. Dog'im boshlandı. Hozir o'tav. Yot edi. Onları benim Hozir o'tav. ikkinchi o'g'lim tug'di. Marhum bo'ldi. Onları benim qizim tug'di. Hozir o'tav. Yot. Onasi da marhuma bo'ldi bechora. Onları benim erim o'zgara boshladi. Kundayga esilib qo'yta boshladi. Sen kelinni ko'rdingmi? Ular anda Savur sabanı taşlap. Sen kelin üstüne artık göbeyme. Alın izden. Beni. Bana tabası var. Ondağına indi. Vallahi ulğuna da bir tabar. Başka illerinin hatunları bir koşana da bir toplaganlar. Ulam, men neyinde? Taşqa. Ulam. Mene taşqa. Masalına indi. Har halda o'zine kerakini ayta ola. Agar ayta olmasdan ishlar edi. Ne işler idi mi?
Ятмышыңа буйсынырға туры келбейді. Siz meni ашуланмаңыз инде, әни. Мен хәзер шундый авырайдым. Я ярар. Әйдә. Булышын әйдә. Рәхмәт балакайларым. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Рәхмәт яусын сезгә. Рәхмәт. Улыгыз дигән һәрбер әйбер алтынга әверелсен. Рәхмәт балакайлар. Рәхмәт. Сезгә сау сәламәт бала апкайтырга насыйп итсен. Я Рәхмәт улым. Рәхмәт балам. Рәхмәт. Абыйым турындагы хәлне Рәхмәт балам. Рәхмәт. әти өлкәннәр шурасына барып бәйнә-бәйнә сөйләп бирә. Аны диккать белән тыңлыйлар, озак кына дәшмәй торалар. Мондай хәл турында бер кашанда ишеткәннәре булмаган. Әтием сорый, сез хәзер минем улым белән нәрсә эшләргә җыенасыз дип. Алар әйтә. Кардәш, безнең нәрсә эшләү билгеле. Без бөтен кешенең үлеменә шаһит була алмыйбыз. Аяк кулларын бәйләп, авызын томалап, йөрәк 40 яшьләбез диләр. Әтием каршы килә. Нишләп? Кешене кайчанга хәтта тотмак буласыз ди. Алар әйтәләр, ташкын төшү куркынышы беткәнгә кадәр ди. Әтием каршы килә, сез аны күрәләтә, үлемгә дучар итәсез дип. Әтиемне тыңлап та тормыйлар. Дейвана, теләсә кайчан кычкырып җибәрү бар диләр. Аяк кулларын бәйләп, авызын томалап, зиндан йортына ябалар. Ашка үлмәсен өчен кайчагында аны сакчылар ашата. Кычкырып җибәрмәсен өчен берсе авызына ризык тутыра, икенчесе зур куллары белән авызын каплап тора. 15 көн. 15 көн. 15 көн. Әйтүе генә. Анса. Соңыннан киләләр дә. Сезнең улыгыз үлде диләр. Әллә сакчылар үтерде, әллә үсүлмә белән үлде. Без беләлмәдек. Allah. Менә шушы хәлләрдән соң минем ирем көн саен өйгә исереп кайта башлады. Имеш, абыйсын сагына, абыйсын юксына. Аннары белдем. Ул башка хатыннар янына йөри башлаган иде. Син авыл хатыннар янында нәрсә калган дип сорагач, мин абыем кичергән газаплардан соң нәрсә эшләгәнемне дә белмим, бәйләнмә миңа диде. Минем күршемдә бик зирәк бер кашык яши иде. Минем иремнең нәрсә эшләп йөргәннәрен күргән һәм миңа бик акыллы киңәш бирде. Син үз яшьләреңне агызып утырма, ничек тә иреңне өйгә кайтару турында уйла ди. Һәм миңа киңәшен бирде. Син һәм синең балаң вакыт авыр калырга тиеш диде. Балаң авыруына җитмәгән үзең ныгытып авырырга тиеш ди. Баланы карар, бер кая да тикмәс диде. Һәм менә мин авыру ярдәмендә иремне өйгә кайтардым.
Һәм авыру ярдәмендә тагын бер әйберне белдем. Кешеләрнең игътибарын үземә җәлеп итәргә мөмкин икәнлеген. Бигрәк тә ирләрнекен. Ай. Ай, бик кыйммәткә төште ул миңа. Шундай. Синең ана атлап китте. Hayır, men yürüyeyim. Men yürüyeyim mi yok mu? Eş anlatıdır. Gelenemiz. Anlatama. Sine, emeğim yürüyor. Sine, gelemez. Sine, emeğim yürüyor. Sinirse. Şıkkadın ben. Sinirli. Baba değil. Kızım. Onun ışıgına orta yani. Hazır öte o. Su. Tuğak bu. Ulan. Ulan. Nerse? Hayır. Soğuk. Aytır beni sizge. Anne. Aytır. Tuğak tuğuyor lan anne. Hazır uta ol, hazır anne. Yok. Tuğak tuğuyor. Hadi. Onu alayım hadi. Yavaşla. Hazır öte. Hazır. Tamam. Нишләргә кирәк икәнен шуннан белербез. Anne. Biz хәзер бер нәрсә дә эшли алмыйбыз, улым. Шакыр. Шакыр кендегә бисен. Шакыр. Yok. Biz üz üstümüzge. Андый жауаплылыкны ала алмыйбыз. Акрын кыймылдауның һәр секунды безгә каршы эшли.
сынырға тие. Ләкин бит мин Ұмытпағыз. Мұндай хәлләр килеп туганда без кичекмәстән тиешле урынга хәбәр итәргә мәҗбүрбез. Без кешеләрнең гомерләрен куркыныч астына куя алмыйбыз. Бар, кемдеге бисен шакыр. Тулгак түгел бит ул әти. Аның бит электә шулай булган иде дә, үтә иде. Әллә күреп торасың бит үзеңдә барда тәртиптә бит әти. Тагын бераз сабыр итик. Нәрсәсе сабыр итәргә? Безне күз алдыбызда тапсынмыни баласы? Бала тапмый бит әле ул әти. Сиңа әйттем улы. Кемдеге бисен шакыр диде. Туктале әти. Туктале. Кызмыйк әле. Тагын бераз көтик. Нәрсәсен көтәргә? Син бары вакытны гына рәм итәсең. Улы. Шакыр кемдеге бисе? Шакыр. Шакыр диләрсе. Улам, балакайым әләбә бу тулгак түгел икән. Кемдеге бисе барысын да раслады. Сиз дә тынычланырсыз бездә, улам. Biz bittin aytsa kaça tapkır ayttık. Şu kadar kızgan kişi en zor. Zor gadapka tiyişli kişi bulaşır. Ulan. Demek siz belgilenen vakıttan ertere birge bulgansız. Şulay mı? Әти, син ничек безнең турыда шулай уйлый аласың? Без бит гаепкә алырлык эш эшләмәдек әти. Şulay bulgaç. Nigasın sen kendine bizi şakırga dilemeysin. Ya ey. İştesin mi yok mu? Bizning so'rovlarga javob ber. Син уйлаган чагында түгел бит әти. Ант итеп әйткән олай түгел. Алай булгач. Эш нәрсәдә? Бар. Кемдеге бисен шакыр? Шакырмый. Нәрсәдән куркасың син? Син нәрсә буласың? Olmadın mı? Sen benim namusum. Ayak astına sarıp kaptalı. Dişik. Bir tiyinge sattı. Bana hazır. Görmegenini göresin indi. Nasıl biz kişilerin yüzlerini işip görenir biz. Bizden bir üstümüzde ülgen şey tamba daraşa Kleyme Ağarının ulları vakıtından oldu. Dıştan
Akılsız halde kaldırdı diyecekler. Bizni rencitecekler. Bizden yüz şiirecekler. Var. Kendine misin? Şakır. Bak bir kilit bak. Nerse degetinsin minangar. Bolay demek. Kilinimiz bilen nersedir buldu. Biz korkap kaldı. Kelip tekşirip qarasagız eybet bolar edi degen. Tuğluk. Boşlanmanı bektirgeni o. Var. Var. Var kilit. Var. Var indi, var indi, var. Yer nerse? Ettim. Avul nerse? Hazır kelip jeti. Eniga senin bile kilmediler. Ol başta. Sakçılarga haber eten dedi. Men yokta bir hal bulmadımı. Yok kızım. Ey Allah. Tezirek tutsun edindi bu belalar. Kileler. 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 Hayırlı yırtı. Sizge de şulay. Миңа кулымны юарга су әзерләгез. Син безгә яхшы хәбәрләр белән генә килгәнсеңдер дип уйлыйм, кызым. Син дә минем кебек хөрмәттә яшәсәң иде. Bu tulgak түгел. Аңлыйсызмы, tulgak түгел ул. Берәр нәрсә эчәргә теләмисезме?
Мондый очракларда вакыт бик кадерле. Сузмыйк. Әгәр дә бу без курыккан нәрсә булмаса, киткәндә мин сезнең белән кофе эчеп алырмын. Килен кайда? Кендек әбисе килде. Син курыкма. Курыкма. Син чыга тор. Синең тизрәк сәламәтләнүеңне телим, кызым. Башта бераз сөйләшеп алыйк. Тик дөресен генә сөйлә. Килештекме? Беренче тапкыр син төнне кайчан ирең белән бергә үткәрдең? Декабрь урталарында. Аңа кадәр сезнең арагызда берәр нәрсә булган идеме? Мәсәлән, үбешү, кочаклашу һәм башкалар. Бәлки сез белмәвегез аркасында ярамаган чикне узгансыз. Син миннән бер нәрсәне дә яшерергә тиеш түгел. Мин монда сиңа игелек теләп сораштырам. Ант итеп әйтәм. Мин бер нәрсәне дә яшермим. Миңа бик куркыныч. Апакаем, бик куркыныч. Куркырга кирәкми. Вакыт буенча барысы да туры килә. Минем исәп буенча бәбәйләргә ким дигәндә бер ай вакыт бар әле. Әгәр дә син хәзер бәбәйләсәң, сезнең беренче якынлыгыгыз шактый алдан булган булырга тиеш. Әйе. Дөрес. Әгәр дә син миннән бер нәрсәне дә яшермәсәң, бу синең тулгак түгел. Шун дөресен әйтәм. Мин бер нәрсәне дә яшермим. Аннан соң кайчан без бергә булалыйк? Безгә ерактан гына булса да күрешергә рөхсәт итмәделәр. Күзгә күз карап сөйләшү турында әйтеп тә тормыйм. Кызым, ут белән дарыны янәшә куеп сакларга мөмкин булса, шулар аркасында теге котышкыч хәлдә булды бит. Ул хатыны да син караган идеңме? Юк, кадерлем минем, юк. Мин шундый картмын. Ул чагында
Безнең әбиләр яшь кызлар гына булганнар. Ул вакытлардан соң андый хәлләр бүтән кабатланмаган. Кабатлана күрмәсен. Я. Куркуың беттеме? Менә яхшы. Куркырга кирәкми. Күрәчәкне күрми, гүргә киреп булмый диләр. Менә яхшы. Яхшы. Менә хәзер сине карарга мөмкин. Тәгаен белер өчен. Ят әле менә шунда. Ят. Ят. Менә шулай. Ят та аякларыңны сузып җибәр. Юк, аркаңа ят, чалкан ят. Менә шулай. Менә шулай. Куркырга кирәкми. Күлмәгеңне күтәр. Күтәр. Менә шулай. Куркырга кирәкми. Беренче мәртәбә авыртуны кайчан сиздең? Сез килер алдыннан. Кара ана. Мине алдарга уйлама. Ят! Ботларыңны күтәр. Беренче мәртәбә авыртуны кайчан сиздең? Авыртуны беренче мәртәбә кайчан сиздең дим? Таң атар алдыннан. Аннары. Тагын бер янәк. Аннары. Бүтән. Булмады. Беләсеңме нәрсә, кызым? Ышан миңа. Миңа бик кызганыч. Ләкин мин бу хакта өлкәннәр шурасына хәбәр итәргә мәҗбүрмен. Тәртип шулай. Аннары башкалар турында да уйларга кирәк. Аларга соңгы тулгакларың турында гына әйтерсең. Килештекме? Менә тагын нәрсә. Өметеңне өзмә. Бәлки әле бөтенләй тулгак та түгелдер. Әнием белән әтием баралам. Юк. Андый тәртип юк. Ишчига. Әнине чакырырга. Юк. Андый тәртип юк. Карарны шушы йортта чыгарырлар. Мындай эшләрдә хисләргә ирек куя алмый. Тулгак түгелме? Мин дә шулай булуын бик теләр идем дә. Ләкин күрәсең алай язмаган. Сезнең белән инде кофелар эчеп тормыйм. Миңа ачу сакламагыз. Ләкин мин бу хакта өлкәннәр шурасына хәбәр итәргә мәҗбүрмен. Нишләтәсең? Закон! Тагын нәрсә әйтим? Нык булыгыз.
Узак болса да йөри аласың. Әйдә. Әйдә син дә тор. Кунакларны каршы алырга кирәк. Әйдә. Улым, әтейіңіне оят, бар. Бар, улым, бар. Оят әтейіңіне. Әтей тор. Әйдә тор. Әйдә. Benim fikrim birinizni kızık sındırsa aytам. Benim abim öz ölümü bile ölmedi. Onu öldürdüler. Sakşınlar ağzın tumalap öldürdüler. Нәрсе мығырды ел? Минем әтием инде бик карт. Аңа әллә качан булган хәлләрдә бүген булган кебек тоела. Игътибар итмә. Әти, Кеше öldürüşü sakşı. булды. Кеше öldürüşü sakşı. Сен мені кім білендіріп отырсаң, бабай, менің бір кімді де өлтіргенім жоқ. Yok, булды. Bu da mı? Bu da mı? Ağabeyimle öldürgen sakşı. İkincisi de geldi. Ол Sakşılar sesi. Ол сақшылар түгел. Тыныштап. Sen Рахим тез. Орындықлар қойылыз. уңайлы булыр. Ай, оңайлы болады. Үстәл китеріп. Алар берәр нәрсә кирәк булыр. Сөйләшкәндә авыз кибәргә мөмкин су китерсәгез. Һәр барсагызга стаканнар куегыз. Рахмат. Килен. Кайда? Шақырған. Ай. Келсін, вақытны юқтарамыз. Келін кіргенше бір сүзде сөйләшмейміз. Солай? Шулай. Қазір отырышығыз. Біз шақырғаш, бірәм басып, жауап береміз. Сен мені ашыламысың ма? Келештік. Неге ашыламын дейсіз? Bu haberni kimde olsa yetirge teyirşeydi bit baba. Жанарыңыз, мұнда келер алдынан біз Исмәктегі соның биіклігін тексердік. Сіздің әр баршаңызға мәғлүм, Исмәк іріген қар суынан толғаш, қорқыныш өтті деп есептленеді. Әмма біз көрдік, Исмәк әлі текке иллі болып жетмеген. Бұл бүгін, яйша ертеге, Исмәк іріген қар суынан толды, һәм ташқын қорқынышы өтті деген сөз. Демәк, қыш башында балалары біле кетушілер яңадан әйленіп қайташақлар. Алар өзлері білен он, шекер, тұз, ит, яшілчә һәм башқа ризыклар алып қайташақлар. Алар 3 ай бойына біздің білен болашақлар. Яғни бірінші бағыш кәмші. Біз тойлар ясарбыз, көңіл ашарбыз, балалар қуар. Әйінді екінші парк шуға. Яш балалы ата-аналар һәм җәмгыятьнең кайбер әгъзалары яңадан китеп баралар. Һәм без монда кышны исән имин чыксын өчен ачта
Ölmesin üstün. Alnı yanlı bilmiş. Şöyle değişler. Burası var. Biz onların kayıtlıların tüzümsüzlük bile bitip durmanda. Kendi gavisi gibi bizga kutilmagan faktlar xabar etdi. Men tek bir suvdan. Chunki so'nggi 50 yilda biz birinchi topqir bunday hal bilan uchrashamiz. Men vaqtimdan oldin Babit tog'i turibdi. Biz oramizda, menda jamiyatning boshqa a'zolarida tek bir shovdoq. Lakin bir nidashlab bo'ldi. Biz qoidalarga bo'ysunmagan edimiz. Chunki bu hal jamiyatning boshqa a'zolarına da bek nachar yo'l tuyoqlarimiz. Hozir vaqt naramit. Sizga qachon xabar etdilar? Yo'q. Shundan Men keldim. Hammani qaradim. Onları tezgina sizga borib aytdim. Menga bek qizg'anish. Lekin men bildirirga tiyishman. Kelin bola tabarg'ashina. siz ishonib aytasiz. Ay, ishonib. Balki tag'in bir qat qararsiz. Kerak bo'lmas. Bütün belgilarda shuni rostlaydi. Yaxshi, o'tiring. Hozir siz. Ayyaga siz. Sizga ma'lum, bola normal şartlarda tug'sin uchun bir oydan da oldin bo'lmasi qat'iy. Sizning bola tug'ug'iz hali toshqin qo'rqinishi o'tmagan vaqtga to'g'ri keladi. Sizga shunisi da ma'lum. Siz boshqalarning turmushin qo'rqinish ostiga qo'yib, bek zo'r g'ayibisiz. Bilgili, bilemiz. Bilgili. Lekin bizning g'ayib yo'q. Nechig'inda ol? Yo'q. Ülkenler bizning için barısında isetlep çıkardı. Şol günde mümkün deydiler. Biz naq şol günde birinci mertebe birge bulduk. Bu bizning birinci zifaf kişimiz idi. Hatta bizning birge basıp da turganımız bulmadı. Hürmetli reis, rüksat ettiniz. Men de bir iki söz aytır edim. Aytыңыз, tek so'zmag'ir. Oğlum, dürüsün söyle. Yaşlarının vakıtından alda birge bulurlarına bir vakıtta da yol koymadı. Biz onlarga hatta bir-birsine ururga da Sen vermişe söz söylemeniz anlaşıldı mı? Yaxşı. Barısı da öz vaqtında bo'ldi. Tek men anlab turolmayman. Siz narsaga aralashmoqchisiz. Bu vakıtından alda bebeği yok diyen anlattı. Hadi, hadi, tutal. Yani biz gayip mi tuğdu? Vallahi tügülayma. Endi ayırma. Biz bit bunda ertami sonladık rahaslar şimdi. Şunun tümüne kurarga kerak. Bu mezgilde ana
Әлі ташқан қорқынышы өтмегенде сіздің қатыныңыз Шолмайханаға душар болды. Мына нәрсе көрсеңізді. Шыра белгілі, бұл қатын кешікместен табытқа салынырға, һәм Тиз арада шерге көмелерге тиіш. Әйе, бізге шолғына айваныс бері. Сіз өз ғайбіңізді танисыз, һәм мұндай шараны өтерге тура келгенге біз де бек қайдырамыз. Reis efendi. Siz gitti, nahastama. Bu hatun dilese başka minut haberiyle mümkün. Bunun mümkün ayağını şanlarga getireşeğin. Tağın bir kat kabatlayayım ben sizle. Hayır, agar denimle kındı gabisi bu kararga karşı çıksa, bu kararını tağınır kat. Karab çıkarlandım ki, bu işrakta belki kındı gabisinin karşı çıkarga bakılar. Siz bu kararga kararda başka bir sözünüz yok. Yok, reis efendi. Demek, hüküm kararı geciktirgisiz ötelenmeliyiz. Benim hatınımla bulmagan günahları için hüküm iteler. Lakin biz bu zakonlarga karşı bir nerse de işlemedi. Barısı da züfef kişinde, barısı da uz vaktinde buldu. Bunu pes bittiğinde bu turda söyleştik. Akım ben, biz bunu harbiyle birinci tatlı sıraşamız. Sizden isinizden çöresim ki ne? Eğer de bizim cemiyette dilimizden kırşılı diyen söz çıkıp kalgan iken, bu мәңгілікке kabul ettirgen hem hiç şiksiz ötelgen zakonlar neticesinde. Ve sen nerse öğretilirsin. Hazır biz zakonlarını tiksire başlayıp taşıl kadar kuşulayabilirsin. Yok, ben kişilerin ölümü dilemeyim. Lakin benim hatınım da yaşasın. Yögetmiş. Ben senin kaygını anlayayım. Anlayayım. Bizning de yaşaklar var idi. Biz de yarattık. Lakin başkalarının turmuşu hakkında bizimde bu ağırlıklı jinerlik güç tapabilirler. Son olay iletine tapılan bir balanı zinhar için ülkeden Yok! Bu mümkündür. Ya bir senin hatının, ya biz barımız da bunda taşlama olamayız. Eğer de başkalarının turmuşunu kurtarıp alırda mümkünlük var iken, biz zaten faydalanmakta değil. Buna senin hatının hazır bebi tabırga jiyla. Onun bir bebi tapkandan her tapkan kışkırığı jitecek. Bizning üstümüzge tonluğa kar işilip düşecek. Ha balanın kışkırığı bilen düşünmez. Biz varımızda taşkın altında gömülüp kalacak. Ulan, kardeşin hanında karşı gelip ataşsam, şunda yok cazanı, biz sana karatada kullanırga mecbur bulaşacağız. Topla.
Мен сені соңғы тапқыр күйсәттім. Айтқан сөзің күміш болса, дәшнауың алтын. Ғасырлар бойына біз солай яшадық. Біздің айбымыз жоқ бай. Барысы да өз уақытында болды. Итігіз! Итігіз біздің айбымыз жоқ бай. Сақшыларына хұкім етпейлер міне. Нақша сүйден Неге құнақсыз жанды жерге күмәлер ме? Құмалағысы. Сақшыларына хұкім ет. Сақшыларына. Ғажапландырдың сені. Ләкин сенің көрген ғазапларыңны еске алып, мен сені ғафу етті. Барыңызда орындарыңызда қаласыз, бір күнде бір қаялатым шанмай, сіз басыңыз. Хакім қарар өтелгеніне күзетіп тұрырсыз. Мен айттым сізге тоқтаңыз дейді. Нәрсе деген сөз бұл. Мені тәттіге басуға мәжбүр етмеңіз. Мүмкін қана ол. Сен тәтіге бассаң мылтық отайыз. Біз барымызда өләшекпіз. Я менің қатыным ершек. Я біз барымызда тұн шығашақпыз. Кел мына, кел, түкшір болттығымды олы. Ұлым, сен бізді де көтермекші боласың әлі. Біз барымызда қанат болашақпыз олы. Қысылдым әтті. Ұлым, біз Шынеті қысылмасқа. Сеніміз Қымызға кел. бірге өләшекпіз бейт. Ұлым, сен бетері еш. Сенің екінші қатынында болашақ. Ұлым, сен бет әкеңін өтіріші болашақсың. Нәрсе, менің қатыным өлсін міне? Менің балам, қан қатыным исәп қалсын үшін тілесіне сәшілергесің. Сен де сәшілей аласың болы. Оның бәрі сақылығыз, бір күмеле сұркымызға. Şeysiz, siz de etli kişiler bit. Barığız hali, kismekler son işi kaldı. Başarılır. Benim havuzum gitti. Toy şarkının. Eş. Hikmet duvarga bir illi kaldı. Yarısı olaydı bu halde. Şakıtemiz biz. Mine, bu tenti uğaqta bulmadı. Belki, kümündüğü bizi yolğışkandı. Sizin yolğışınız arkasında. Benim katılım şokalek bulmadı. Kuresiz mi Tuğaq? Kuresiz mi? Nasıl söylüyorsun sen oğlum? Senin uşaq, künde gelişi dürüst söylemsizliğini. Biz bit oğlum, bağımızda uşaq. Senin edeyim, onlar barsına ölecekler. Onlar sen hafızdan üstügünmedi falan. Bu kadın bizden bala savaşı. Nereden gittiniz onlar? Nereden gittiniz? Negen bilen su getirgez tez buluğuz. Baba, kışkırışma. Ağzını kapattı. Negen bilen su getirdiyiz. Düşüyoruz.
Yeşilmedi. Yeşilmedi. Yeşilmedi.